Sithanda ukubingelelana sihlobo esithandekayo. Sibonga uThixo osigcinileyo kumnyaka u2025. Sesingenile ku2026. Umusa wakhe usanele izikhathi zonke. Ngithemba isihlobo zami halalisela lonke lenelisileyo kungena kumnyaka onalo. Siyaqhubeka ngesifundo sethu. Namhlanje sikusifundo sesibili kulona leli kota lakuqala. Mina ngikhulumayo Amos Maforo, ngizanxusa izihlobo zami ukuthi labo balibingelele. Salibona izihlobo ezithandekayo. Sibonga uThixo, unyaka omutsha siphilile njalo silokho sezifundweni lapha khuluma khona lathi okhulumayo ngumfundisi Miladube. Salibonani bathandekayo, siyamukelana esifundweni sakuleli viki. Mina ngumsisi Siboneni Mhlanga. Salibonani babukeli labalaleli, samukelana kusifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Siza kukhothamisa amakhanda aluba sikhulekayo. Babo ingcwele okhona ngikhaya ezulwini, siyabonga anti thuba lokuba singene usonesi sifundo. Cela umoya engcwele sengathi angathungamela ukuze sisizwe ngcono, siphathiseke ngaso empilweni zethu zokukhola, silungele uJesu zawo masinyane. Sicela konke ukukhola egameni likaJesu inkosi. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu Baba Ngwenya. Isihloko sethu sakuleli viki sithi sona izizathu zokubonga lokuthandaza. Amen. Sizananzelela ukuthi silokho siqhubeka sikusifundo sethu lapho sikhangele ikakhulu ukumayaniswa kwezulu lomhlaba, sikhangele uKristu ebhukwini likaFilipi loKolosi. Kukho konke esikwenzayo nxa sitatitsha amabhuku esiwatatitshayo simele sifumane uKristu. Entweni zonke esizenzayo kumele kube nguKristu ozobonakala, aziwe, akhonzwe. So indaba yokubonga ngeke ngiqalele khona phana. Yazi sesiphila isikhathini kumbe emhlabeni lapho kungabongwa khona. Lo mthandazo nxa kulento abantu abangasayenziyo yikuthandaza. Abantu abakhuleki, abantu kababonyi. Sibisendlini lo umuntu angakuqhubela ulutho. Ubuye uthwele lama grocery awugijinyelwa ubongwa, upheke akula umuntu obonga omunye abantu sesiphonga ukuthatha izinto for granted. Isizukulwane sakhathi esikasibonye. Sizakhangela ke isifundo sezizathu zokubonga lokukholeka. Ngingazi isihlobo esithandeka engikukhulumayo kumbe liyakunanzelela lana. Kuliqiniso. Nxa ekhuluma ngezizathu, okwakuqala ukuthi kuvele ukuthi uyaphila. Right. Yeah. Kulokubonga thile ukuthi mina nxa ngiphila omunye umuntu uthwa swangcwatshwa. Vele ngesibonga khona ukuthi impilo isesekhona kimi. Bese ngale kuhlala ekhleleni kwethu. Nxa ukuthi mina khathesi ngihlezi omunye umuntu lelo uyahlule ukuvuka. Right. Mina ngisendlini omunye usejele. Khona ukuthi mina lapha engikhona ngibona kungcono kulalapha. Lesizathu ukuthi ngibonge ngoba uNkulunkulu onguye odalileyo wasidala sonke uvumile ukuthi mina ngibe kulumumo. So kubonga kufanele ngibonge. Ukukhuleka ngikhuluma kuvele indlela esikhuluma noNkulunkulu. Ngathi uNkulunkulu mazi njani engakhuleki kuye. Ngikhuluma laye ngomthandazo kumele ngikhuleke. Sihlale semthandazweni. Yebo, sawubona. Angikwazi nxa mfundisi ekhuluma ngokukhuleka, ukubonga sikhuleka. Nginanzela ukuthi la nxa sikhuleka kuNkulunkulu kasisambongi. Sesimcela kuphela. Sikhamba kuNkulunkulu sile list yezinto esifisa ukuthi kasenzelezwa. And ngithathe kwamanye umlobo othensukwini zokugcina abantu baba ngabangabongi. Khona lokho kodwa kusithungamele ukuthini even impilo ngokwayo usathana udinga ukuthi akulethe kithi ngokuhlala sisola sicomplaina singabongi. Ukuthi sehluleke ukubona ubuhle bukaNkulunkulu empilweni esiphakathi kwayo. Omunye wazi wahlabele sithi kumele ucounte ama blessings akho one by one, izibuso zakho uzambona ukuthi uNkulunkulu muhle okunganani. Izikhathi zonke kakhulu ngwenya. Mhlawumbe okunye okwenza singabongi. Sibone ngani izinto siyazenzela. Uma ngingazange ngiye emsebenzini angizukuhola, uma ngingaholanga asizukudla.
So sengithethe ukudla esikutholayo ngakuhlanganisa leholo ngokubambanisa leholo. So angisasiboni isizathu sokumele ukuthi ngimbonge uNkulunkulu. Ngilibala ukuthi amandla ukuthi ngiyesebenza, amandla ukuthi nginakekele imuli, ngiselele imuli, kungamandla vela kuJehova. Khona ukuthi mhlambe ikhampani engiyisebenziselayo isebenzela ithole imali yokuthi ngiholise, bingeke yayithola uJehova lobu bengekho. Obebengekho. Siyabonga kakhulu isihlobo zami. Sizakhangela ke uPaul esentilongweni. Esilobela indaba yokubonga lomthandazo. Uthi yiloba yisiphi isimo ongabe ukisho asifundeni ukubonga. Ungaba intilongo yona lesiyaziyo uphakathi kwamajarata athile uvalelwe. Kodwa kumbe intilongo ngabe kusemtshadweni wakho kumbe emhlabeni onalo uthwele nzima, kunjalo simele sibonge. Sakukhanyela indinyana ekwaziwa ngekhanda esilayo Filipi 1 ivesi ngo6 singena kusifundo sebese sitsho esingabe siyakuthola. Ithi ngilethemba lalokho ukuthi lo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uzawuqhubekisela ekupheleni kuze kube lusuku lukaKristu Jesu. Right. Yiwuphi kanti umsebenzi awuqalileyo azawuqedisa? Kuyini esikuzwayo kuvesi yona le ikakhulu sikhangele indaba yokubonga. Singaqathanisa even labazali kunenge abakwenzela abantu ababo. Kuyabongwa yini? Kuyini esikutholayo kundinyana le? Now ngikhangele ukuthi ukukholwa kuyisipho umlimi asinika sona. Right. Now ngezinye indlela ngingena emumeni engawujayelanga. Right. Esengidinga ukuthi lo othe wawuqalisa wawuveza kimi. iBhayibheli lithi uza uqhubekisela phambili ngezindlela uza ngihlambulula ngize isimilo sakhe sibonakale kimi ngase sibonakala kimi sizabona inkazimulo ekuzeni kwakhe ngoba ithi kuze kufike ekwambuleni kwani kwenkosi ngikhangele i-sanctification ukuthi kuyindlela uNkulunkulu asilungisisa khona ngokukholwa so kuluhambo esingelamandla phezukwalo kodwa okunguJehova esebenza ezimilweni zethu sithina sikhangela kuKristu silungisiswa ukuba uNkulunkulu kasozasichiye endleleni uzasithatha kuze kufike isigaba esiza kubonana lo Jesu ubuso ngobuso so inhlupho lezo omunye kwakhona isiyavivinywa siyalungiswa uPaul nxa ebhala lapha usentolongweni ubhala kodwa abantu abaphandle abanga ingxenye yakhe ekukholweni amalungu ebandla abaseFilipi uyakhangela mhlawumbe ingxenye babona ngani ngokubotshwa kwami sebedanga ukuthi akade simthembele ngumthungameli umlimi emsebenzisa sevuma wabotshwa njani uyabaqinisa ukuthi hayi oqalisa ukukholwa lokho ayisimi nguKristu ukini la kimi nga so uzaphelelisa uhambo lokukholwa la nxa mina ngibotshiwe lingapho ngokwenza kwenu ngiyalibona ukuthi lokho likhuleka njalo liyanginakekela asiqhubeke nini uhambo lokukholwa luyafike kucineni ngokuza kwesibili abantu bangami bambelanini kuze ukhuthaza ukuthi ungaze ungene phakathi kohlupho lunganani ungathi umuntu wanjumayezayo manje nxa la esegulelwa la hayi ukunika uJesu owavuka onguye oqalisa uhambo lokukholwa bambelela siyafika ekucineni sibambele xa umfundisi ekhuluma so ngifikelwa indlela umpostoli Paul abhala ngayo kumaHebheru ngo-12 ungafunda uverse 2 wangikhona antuthi kufanele ukuthi sigijime lolu hambo sikhangele kuJesu ongumqalisi lomphelelisi sokukholwa kwethu so khona lokho lami ngifunda ukuthi umsebenzi wokusindiswa kwethu ngokaNkulunkulu uba umne wethu uthintile lapha indaba ye-sanctification iprocess yokulungisiswa vele wasibizayo wasinika amandla okuphenduka nguNkulunkulu so ngiyowaqalisa indaba yokusilungisisa so ihambo lonke size siyefika ezulwini loyeme emahlombe kaNkulunkulu yikho umpostoli Paul abaqinisa ngawo uthi zwanini madoda lami into le ingayibizelwa kiyo but umqaliswa uNkulunkulu futhi ayiqale kini uNkulunkulu so uzaliqhuba loba ngikhona kumbe kangikho linabambelelani kulowo owalibizayo olenjongo yokuyalifikisa ekupheleni so ngikhangele inkuthazo yokuthi kumele kube le growth mhlobo
kumele abantu anti sikhule ekumazini uNkulunkulu sihamba so size siyefike kupheleni kodwa uNkulunkulu uzasibona indlela yonke. All right. Asimazini wasibizayo izikhathi zonke nguye lokho ephethe intambo angithi phela nguye lokho eqhubekela. Siyabonga kakhulu ukwabelana lokho. Sike sikhangele indaba ekuFilipi 1 ivesi ngo3 kusiya ku8. Sike sikhangele ukuthi kanti kuyini uPaul akubongayo lapha. Ngiyambonga uNkulunkulu wami sikhathi sonke lapho ngilikhumbula. Emkhulekweni yami yonke ngikhulekela lonke. Ngihlezi ngikhuleka ngokuthokoza ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela ngosuku lwakuqala kuze kube khathesi. Ngilethemba lalokho ukuthi lo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uzawuqhubekisela ekupheleni kuze kube lusuku lukaKristu Jesu. Kuqondile ukuba ngizwe kanje ngani lonke njengoba ngihlezi ngilani enhlizweni yami ngoba la ngabe ngibotshiwe kumbe ngivikela njalo ngiqinisa ivangeli lonke lihlanganyela lami emuseni kaNkulunkulu. Verse 8. uNkulunkulu angafakaza ukuthi lonke ngilikhumbula kangakanani ngothando lukaKristu Jesu. Hey, indaba ethathekisa. Kanti umuntu omela akhulekela abanye inguphi osentilongweni lo phandle generally nje bayabedinga imthandazo nguphi kaningi esikwenza uze umuntu usentilo uthi mina enjani bayithi. So kuyini lapha esikuthola ubongane uPaul uqinisa njani abantu ibandla laseFilipi? uPaul lapha uletha isifundo esikhulu kakhulu kithi njengabantu abankulunkulu lamaKristu. Right. Nxa uphakathi kohlupho uyabufuna bekuvakatshele bekukhulekele. Kodwa uPaul uveza ukuthi hayi umuntu wonke kumele akhulekele omunye umuntu. Right. Ngoba sonke sisentolongweni ezithile zehlukene intolongo zakho. Ungaba sejele lemhlabeni, omunye usejele lomtshado kodwa uphandle kwejele emhlabeni. So uPaul lapho uthena ngicabanga lina bazalwane ukubana ngendlela elingincedise ngayo libe lifika kimi liphinde futhi liyakhupha inzuzo yokuthi umsebenzi kamlimi uhambe. So uthi ngilibona lilusizo kimi ngoba ivangeli leli engaliletha kini khathesi ngibotshiwe kodwa lokho liqhubeka. So ngifisa ukuthi liqhubeke linjalo ulibakhulekela ukuthi bangaphazanyiswa izibopho leza emaketana kuwo lawo. Lijelelele baqhubeke bekhonza uNkulunkulu. Isifundo nansi umuntu angaba sejele emhlabeni ebotshiwe kumbe wenze ulutho bekenzanga singakhuleki kuphela asambeni siyefika kuye. Ngoba la ngale futhi yabesikhulekela ukuthi bephandle benjalo nkosi silobudlelwano othile. So lapho sifundisa ukuthi ubudlelwano bevangeli siyavakatshelana siyakhulekelana siyaqinisana ngoba ekucineni esikukhangeleyo ukuza kwaJesu kwesibili. Asiqinise emajele sakunqoba bese siye ekhaya ezulwini. Kakhulu. Mina ngithathekiswa amaforo nguvesi ngo7 la. Ngifuna ungezelela kulubudlelwano obufithizelwa ngumfundisi. Uthi kuqondile ukuba ngizwe kanje ngani lonke njengoba ngihlezi ngilani enhlizweni yami. Ngoba la ngabe ngibotshiwe kumbe ngivikela njalo ngiqinisa ivangeli. So uNkulunkulu usibizile ukuthi sithinta inhliziyo zabantu. Okwenza umpostoli Paul abe lobudlelwano obuseduze kangaka lebandla leli ukuthi uphile lalo waminister kilo wahlala labo wathalelwa nemthwalo. So nxa kuyikuthi umuntu sezuza indawo enjalo enhlizweni kuthi ukuthi ubudlelwano obuseduze kangaka umthandazo wakhe ulabantu at heart umthandazo onanzelela abanye. Sike sakhuluma ngama selfish prayers lapho ukuthi kwesinye isikhathi ukuthi umuntu uyazicabangela yedwa lapha but enguzuzayo lapha ngenhliziyo nxa uPaul esithi ibandla lisenhlizweni kumbisela kuExodus 28:29 okukhulunywa ngomhigh priest ukuthi izembatho zakhe nxa engena ukuya minister phakathi kwendlu yokuncengela ugqoka ibreastplate elamabizo akaIsrael angu12. So kumipha indaba yokuncengela eyokuma phakathi laphakathi kaNkulunkulu labantu ukuthi uKristu
usendaweni yakhe njengommeli wethu sonke njengommeli webandla esincengela phambi kukaNkulunkulu. So uNkulunkulu kasincedise sizwisise ukuthi ubudlelwano obumele sibe labo yilobo ubudlelwano uKristu alabo lebandla lakhe kakhulu. Ake sibe labantu enhliziyweni zethu njengabantu vele kuyavuma yini ukuncingela umuntu ongamthandiyo ongekho enhliziyweni anti umuntu uyaqala abe senhliziyweni kade siyakhala la ngomsebenzi ukuthi abantu kabahambi kuyafakaza abantu kabenzi lokho iqiniso ukuthi kakukho ngathi enhliziyweni uNkulunkulu angane angasisiza sigcine abantu besenhliziyweni sikhulekelane sincedisane yiloba yiwuphi umumo kalokho umfundisi ethintile usentilongweni lawo cabanga abanye abantu ngoba kulabanye abantu abasezigabeni ezibuhlungu ezinzima kulezabo sizwisana lapha Ngwenya ikakhulu indaba leyi esike safithinta le indaba yokuqediswa komsebenzi awuthembise ekuvesi ngo6 lapha ukuthi uzawuqedisa umsebenzi lo awuqalileyo oyini Angisiyakhumbula ukuthi Apostle Paul wacanda amabandla kwesigabeni seFilipi. Now wacandile kuyinto entsha kibo wahamba labo. Now usebabhalela ke ukuthi la nxa sengingekho kini lapho likunanzelela ukuthi oqhathekileyo asikho kuba kwami lani kodwa kuba khona kwaNkulunkulu lani ngoba lumsebenzi mina engifike ngalivezela wona kumbe uJesu engimvezela ayisimi. Alright. Awukho emahlombe. So uNkulunkulu nguye ozahamba lani ke kulolu hambo ukuguqulwa kwezimilo zenu kusukisela thungamelweni inyama kuye kuthini umoya aze abe nguyothungamelayo ayisiwo umsebenzi wami kodwa ngumsebenzi uNkulunkulu azawenza kini njengalokho awenza kimi ngoba uthi kini ngezindlela kube ngani yena uzichiya ngaphandle kodwa uzama ukuthi aveze ukuthi baqhakathekile kuNkulunkulu lanxa yena engekho kuNkulunkulu lokhu beqhakathekile njengalokhu ubebeqhakathekile ena isesephakathi kwabo. So bese kuletha lakithi ukuthi esikhathi esiningi singapha lo hlupho siyazibuza ukuthi why me kungani mina uNkulunkulu ukanti naze ukuthi uNkulunkulu kukhona ayabe kusebenza empilweni wami umsebenzi awenza uzawuqeda. Mina mfundo olunye ulutho khonapho kumne wethu ukuthi kuthi ukukholwa kwama kumelanga kweyame emuntwini. Kwesinye isikhathi siyayimisa ukukholwa kwethu kubafundisi bethu. Kwesinye isikhathi angasuka umfundisi abantu besale besiwa. No, but uMaster Paul uthi ibandla bekufanele ukuthi yena ivine khona lobe ngekho ababekwazi ukuthi umsebenzi wokusindiswa kwabo weyeme kuNkulunkulu. So kabakhuleke baqhubekele phambili bekholwa beqhubekela phambili behambisa ivangeli. So kuyingozi ukweyamisa ukukholwa kwethu ebantwini. Umsebenzi lo uphendula lapha namfundisi uyaphela yini uJesu engakavuyi? Ngiyabonga ngifisa ukuthi ngiqalisele lapho ukuthi umsebenzi lo esikhuluma ngawo lo usungule uKristu esife esiphambanweni. Alright. Lapha veze khona la nxa usungula izolo ngale kodwa thina sithi singamaKristu ngoba sesilandela uKristu lo owasungula ibandla ngokufa kwakhe. So uKristu lo nxa efile wavuka wathi ngiyabuya nxa engabuyi singesabi lutho. Alright. Thina silethemba lokuthi esungula ukukhonza esungula ibandla umsebenzi uzawuqeda ngokuthi khathesi umoya engcwele asishiyele wona yiwo phehlelela thina ukuthi sibambelele indima leyo yomsebenzi wakhe ozaqediswa uthutshiswe ngokuza kwesibili sevuna abavumile ukusetshenziswa umoya engcwele. So umsebenzi uyaphetha kuphela ngokuza kwaJesu. Khathesi ngingene ejele ngiphandle ngihlukuluzekile ngithokoza ngangibambelele isithembiso lethemba kuKristu siyanqoba ngaye. Okay. Mhlobo, sike sikhangele indaba yezicelo leyo. Ngicela ukhangele uverse ngo9 kusiya ku11. SikuFilipi ngo1 isihlobo sakhe. Yes. Uthi njalo umkhuleko wami yilo ukuba uthando lwenu lwande kokuphela ekwazini lasekuzikeni lokuqedisisa ukuze lanelise ukubona okuhle njalo lihlambuluke lingabi lasici kuze kube lusuku lukaKristu ligcwele izithelo zokulunga eziza ngoJesu Kristu ukuba adunyiswe njalo abongwe uNkulunkulu. Kuyini agcile kikho lapha uPaul sifundani ngomthandazo ikakhulu nxa sikhangele wona la amavesi
sikhangele izicelo ikakhulu ezazi ngezika Paul. No, sizananzelela ukuthi umpostoli Paul okokuqala umthwalo alawo omkhulu ngokukhulekela ibandla. Right. Okuyinto elutshwane kithi kumaKristu. Akusavamanga. Ngandisa ukuthi mina ngizikhulekele ngoba ngifuna ukubusiswe mina. Kodwa lapha simthola yena ekhangele ngale ibandla ukuthi kuyini akhangele ukuthi uNkulunkulu uthi uthinta indaba yothando. Alright. uNkulunkulu uluthando. iBhayibheli lithi uma lingithanda gcinani imiyalelo yami. Njalo uthi ngiliyaleza lokho ukuthi lithandana ngoba aluba lithandana baze bakwazi ukuthi lingabafundi bami. So umpostoli Paul lapho sikusuka ngumthwalo ukuthi ibandla aluba lingabambana lingathandana. Kuthi ukuthi ngenza indlela uThixo bazabemazi angisoze ngikukhangele maforo ngikukhangelele phansi ngoba ngizabe ngikwazi ukuthi uyisidalwa esinjengami udalwa ngumfanekiso kaThixo ubalekile kuThixo njengalokhu mina njani ngibalekile. So aluba singathandana uthando luyaxotsha inhlupho eziningi ngoba aluba sithandana siyazwelana. Nxa uthe wawela luhlupho angisoze ngikuhleke ngiza dinga indlela ukuthi nginjani ngikuphathisa. Ubona kuqhakathekile ukuthi bathandane. Abantu bathandane sithwalelane imithwalo. Yes. uPaul balaleli lababukeli nxa ethandaza lapha ufisa ukuthi abantu bamanyane ngothando okwakuqala. Okwesibili ufisa babe lokwenelisa ukwehlukanisa phakathi kobubi lobuhle. Babe ngamaKristu nje apho ngokuthathwa kuluthulo lobuyileyo. Bekwathi lokho asokwangikhaya. Emfisa ukuthi lathi ngabe singaba lo mthandazo njalo ukuthi phakathi kwemuli sikhulekele ukuzwisisa uNkulunkulu la phakathi kwebandla. Okwekucina ukukhuluma ufisa ukuthi benelise futhi ukuthi bakwazi ukwazi indlela yokukholwa ngezikhathi ezinzima. To differentiate ukuthi lokhu ngokaThixo lokaso kaNkulunkulu. So kusweleka kulezi nsuku ukukhulekela umoya wokuzwisisa, umoya wolwazi, umoya okwazi uNkulunkulu ekhuluma ukuthi nguye mbekayisuye. Ngenxa ukuthi banenge abaphumile uJesu wakhuluma bazaphuma. Kodwa ke njengebandla sibe lomthandazo ukukhulekela njengezimuli la njengebandla njengesigaba ukuthi sibe lokuzwisisa. Kuyasweleka ke bathandekayo babukele balaleli ukuthi sike sihlale phansi sifuna ukukhulekela ukuthi sibe lokuzwisisa njengesizwe. Simazi uNkulunkulu ngoba umhlaba lo usudibe into eziningi eziphazamisayo kodwa siyabonga lesi sifundo ukuthi siyakhuthaza ukuthi kakukhulekele uthando yilo luyisiKristu ukuzwisisa yisiKristu ngoba singazwisisa uNkulunkulu lothando lwakhe siba ngamaKristu aqotho. Yes, senelisa ukwahlukanisa kakhulu. Abese ngithinta futhi lapho nxa ekhuluma ngokulungisiswa ngoKristu. Sike sakuthinta. Ungananzelela uhlale kakhulu kikho umpostoli Paul unanzelela ukuthi unezindlela ufuna ukusikhipha kunkolo yabaFarisi. Asifake kunkolo eqondile ngoba abaFarisi babesithi nxa antakhumbula nahamba besiyakhuleka wathi inkosi kangifanani lalo mina ngenza ngalokho. So uyafithizela ukuthi ukulunga lokulungisiswa asikho kwethu. Asivume nini uKristu asilungisise ngoba singalungisiswa nguKristu ekugcineni sizasindiseka kulokuthi sibe lokwethu kulunga. Yes, kakhulu. Lungakhula njani lolu thando mhlobo? Uthando lwethu lolu olukuthanda uKristu lokuthanda abantu singalukhulisa njani ikakhulu sikhangele uverse 9 lapha? Siyabonga mhlobo. Ukuthanda uNkulunkulu anti ungafunda kuma commandments indoda liyana eyabuye ibuza ukuthi ubumthetho omkhulu kulomunye. Uthanda uNkulunkulu ukusuthanda umakhelwane. Mina ngiyazibuza ukuthi nxa simthanda uNkulunkulu sizafuna ukumazi. Sizasondela, sizahlala ebukhoneni bakhe. Ngoba enye into athe ufisa ukuthi ibandla libe yiyo yona ukukhule kwazini uNkulunkulu. Uyabona ukuthi ensukwini zokuphela ithuba lokwazi uNkulunkulu lokumdinga selililutshwane ngoba impilo yethu iphathekile kakhulu siyagijima kakhulu. Uthi bekumele simazi uNkulunkulu kumele sihlale phansi mhlobo silitaditshilizwe sihlale phansi sibe lethuba elikhethekileyo lokuthandaza ukuba sebukhoneni bukaMlimo. I-fellowship loNkulunkulu izasincedisa bese siya kundaba yothando yokuthanda omunye ngoba
ukukhuleka lokho kulethwa ngumpostoli Paul kuyafakaza mhlobo ukuthi umthandazo wakhe ulabanye phambili usukela enhlizweni but okwezabe labo yikuthi uyabazi eduzane kunjalo ukulomunye umfana okwakhuluma esevillage esise church wathi uyamangala imthandazo yethu khona ezwisisa ukuthi vele imthandazo eselfish kumbe enganakiyo engelandaba eyokuthi siphonga ukukhulekela abasemajele sikhulekela abasezibhedlela so uNkulunkulu nxa isithi uthando lwethu lukhule lokwazi uNkulunkulu kukhule mina ngizwisisa lapho ukuthi kumele sazane eduzane omunye lokumunye ukuthi mina ngikhulekela uNgwenya laphana kumele ukuthi ngibe seduzane laye ngibe kwazi umthwalo kaThesa uthwele so indaba yemission ukuthi uNkulunkulu nxa sisithi siyamthanda kodwa sisekele ukuyafika ebantwini asithume kibo ngoba nxa isithi lina hambani kibo wenzela ukuthi thina siye discover lokho kufanele sibancedise ngakho uyayibona indaba yikho umpostoli Paul ebhala ekusukusela enhlizweni ebaqinisa uyazazi indingeko zebandla lakhe yikho so kumele ukuthi sizwisise ukuthi sihambe asihambene ebantwini sizakwazi imthwalo sibe sesithwalelana and lemthandazo vele ungangikhulekela njani maforo ungazwisisi lokho endlula kikho so asithwalelaneni imthwalo sisondelelana omunye komunye uthando lukaNkulunkulu lomunye lukhule kakhulu so kasazane nini sisondelelana bese sithwalelana imthwalo kuzasenzela kahle yes sike sikhangile lesi sigaba lesi uyazi nxa sekubotshwe umthungameli webandla nguye obefundisa nguye obevakatsha nguye obeqinisa abazalwane ngifuna sike sinanzelele isimo sebandla leli laseFilipi laseKolosi njalo ukuthi lamabandla umthungameli wabo kasekho osungula amabandla la kasekho isimo ababekiso ungikhangelele uverse ngo12 usiya ku18 ukuthi sikhangele lokuthi bezwa njani lokuthi uPaul yena ukukhangela njani ukubotshwa kwakhe kakhulu bazalwane ngithanda ukuba likwazi ukuthi okwenzakale kimi kusizile impela ekuqhubeleni ivangeli phambili ngalokho sekube sobala kubo bonke abalindi besigodlo lakwabanye bonke ukuthi ngibotshelwe uKristu ngenxa yokubotshwa kwami abazalwane abaningi enkosini sebelesibindi sokukhuluma ilizwi likaNkulunkulu ngesibindi esikhulu kungela kwesaba kuliqiniso ukuthi abanye bachumayela uKristu ngenxa yomona lombango kodwa abanye ngenxa yesifiso esihle laba benza lokho ngothando bekwazi ukuthi ngifakwe lapha ukuba ngivikele ivangeli abakuqala bachumayela uKristu ukuzikhukhumeza bengeqotho becabanga ukuthi bangangidalela uhlupho ngisekubotshweni kodwa ke kuhluphane into eqhakathekileyo ukuthi ngezindlela zonke langabe kuyizisusa zamanga loba iqiniso uKristu uyachunyayelwa njalo ngenxa yalokho mina ngiyathokoza yebo ngizaqhubeka ngithokoza ukubheka njani ukubotshwa kwakhe nangu sebotshiwe uPaul impela la amabandla adangela angithi phela baze bathumela uEpaphroditus uthi akahamba uyemke umkhangela kodwa ukukhanya uPaul uyaletha analysis yakhe ngendaba le ingoma esihle ethi ngiyafuna umoya wasendulo mina ngiyafuna umoya kaPaul right ngoba lo ndoda uveza sobala ukuthi nxa usiphuma lo Jesu umumo kawutshintshi intokozo yakho right okutshintshi intokozo yethu ukuthi asikaxhumani laye ngoba asicabangeni balela lapho ke lapho uPaul lapha usesukile phakathi kwabantu akade bathungamela usebotshiwe kasakhululekanga ukwenza ulutho la nxa efuna ukukhuleka wayemela cela ngicela ukukhuleka lapha kwasokunzima kasakwanisa ukuyafinyelela chumayele uJesu kade emkhuluma lo kodwa ke ulobuthi hayi mina kodwa ngiyathokoza ngoba ngifakwe lapho ukuthi ngihambise ivangeli kunjani so umumo omunye ngamunye enguthola nguwo lo uthola kuwo umlaleli umlimi uthi okumqoka ukuhambisa ivangeli veza uJesu ukuthi leli ubotshiwe kodwa ungalacala phuma khona phana bemzwile uJesu ngoba uPaul lapha kutsho uthena lina libona umuntu obotshiweyo kodwa abambophile amagajile la kawamazi uJesu kimi mbona ibandla
Right. Ngiyabonga ukuthi ngapho liyakhathazeka ngami kodwa lingahlupheki kakhulu mina ngithokoza ukuthi ngapha ngilabantu bokuchumayeza akade ngasoze bafinyele ngingangena ngaphakathi so inhlupho zonke zigcwalisa uRomans lwana othi konke kwenzakala ebuhleni 88:28 kwabamthandayo so uNkulunkulu angathi ungene esibhedlela uthi kulabantu omele ukhulume ngabo ngoJesu ngabo ngoba uNkulunkulu angavuma ukuthi kube lendlala uthi phakathi kwendlala ngicela ungiveze uPaul esikufunda kuye engubona kakhulu ukuthi akula mumo ongaveza uThixo uma uxhumane naye kunjalo okwesibili engubona uPaul akuveza ukuthi imumo yonke esibona kulijele kuyisikhathi umlimi athi ngifuna ukuziveza ngoba mina uNkulunkulu izikhathi zonke kakhulu nxa sizibona sisejele asimboneni uJesu khona phana ulathi yes no nginanzelele futhi ukuthi abaseFilipi inyathelo abalenzayo ukuthumela bananzelela indiki ukuthi kuyebonaka bebekwazi ukuthi umpostoli Paul angabe lendingeko bani ekhona ngale lokuthi umuma ahlelekiwe unjani khona khona kwakutshengisa uthando lumangalisayo ayelukhulekela ukuthi lunjani lube khona now bebekhangelela ukuthi bazatholo edangala babamangala ngombiko abasebewuthola ngalo wayethunyelwe ngalokhu uPaul Paul abafisela khona bese ngisiba lo mbuzo ukuthi kambe thina omunye wethu ngabasesibhedlela siyamvakatshela yini ngoba isikhathi esiningi siyavakatsha sifike sikhuleke sesiphandle sithi elakusasa lingaphuma right kuhle kutshengisela ukuthi ukukholwa kwethu kunjani sihambele nje umthetho kukanti kudingeka ukuthi siveze uthando lukaNkulunkulu ukuba khona kwakhe ezimpilweni zethu alubasincedisana hey sibe lompikitsha opheleleyo sizwisise sikhulekele ukwathi umfundisi lapha ingqondo leyayi kuPaul ingqondo ayilayo indlela ayikhangela ngayo ufundani ngenkambo lezi mhlobo wami ngicela ukukhomenta ngoverse 14 ngiyamthanda uthi ngenxa yokubotshwa kwami abazalwana abaningi enkosini sebelesibindi so ngifunda ukuthi inkambo zabaphambi kwethu ziyasincedisa nxa beqinisela bephakathi beqhubeka ngohambo bengachiyi uJesu kuyasincedisa ukuthi lathi esilandelayo sibambelele sigagadleni mina ngeke ngakucabanga ukuthi mhlawumbe ibandla leFilip ngabe umpostoli Paul waqhubekela lalo kwakuyaba libandla litefayo ngeke ngabalenye icommentary ebikhuluma ngokuthi ebhalela abaseKolose uthi umumo webandla laleseFilipi lalifanana ukuthi akangifisi ukuthi liqhubeke libe ngabantwana kunjani azilade lafika silokho sikhala sitefa kunjani so uNkulunkulu osebenzisela konke ebuhleni wavuma ukuthi umpostoli Paul kasuke ebandleni so that ibandla likhule laba kade besesaba beme kuye basale bemile basale bechumayela ivangeli ngamandla amakhulu ivangeli lihambe kulamandla lokho mhlobo uyakutsho unze ngikhumbule ukuthi mina ngathi ngisuka ngilichiye ebandleni lasala lani laba lamandla so kwesinye isikhathi kuyasuswa umuntu ilalithemba umuntu asuke yes kungaba yikufa kumbe kuyini abantu basala benjani bakithi asuswe khona uthi akuthenjwa umuntu indaba leyi lomnikazi ngekaJesu and uyavusa futhi abantu abalamandla kakhulu ukwedlula inalo kade linjani bakithi limthembile siyabonga kakhulu ukusilethela lombo kwesinye isikhathi yazi ucina kungazwakali kuhle sithembisana ukuthi hayi kuzalunga sibona ukukhanya ekugcineni kwakho kwesinye isikhathi kuyakungela kukhanya simqinisa njani kumnyama kunjalo ukuthi simqinisa njani umzalwane uyagula angithi phela sibe siqinise icancer iku stage 4 sinikeza njani umuntu ithemba sikhulekile njengoba utshilo ngwenye usasavuka ethule esikubongelayo maforo labukela balalele ukuthi sile bible thina okuthiwa ngumpostoli Paul kulokhu kwalotshelwa thina ukuze sibone ukuthi abanye bahambe njani silo uJobe akekho phakathi umuntu ozangena indaba yangena ngoJobe ngoba yena ulamahlandla ezinhlupho amajele athile ukuba lejele lenotho echabalala ikhangele ijele labantwana abachabalala bakhangele ijele lesithandwa sakhe sichibilika sijoyine uSathane emkhangele kodwa bese sima athi hayi
ngiyamazi wami uyaphila Yes. ngiphakathi kwentolongo engikwazi ukuthi ekugcineni ngizambona ngabameli Yeah. so kumele siyazi ukuthi babukele balaleli la nxa kungaba nzima kanganani singakhohlwa ukuthi onguye wasidala uyaphila usezulwini Nasi. lokhu ngokudlulayo anti siyayihlabela ngoba konke kuzadlula Konke kuyadlula. kodwa yena kadluli asimameleni sikuKristu siyabanqobe ngaye Ufuna ufithizele kahle. Uyazi na ngithi uthi uyaduduza kumbe uyaqinisa ayikuthi wena ukho esimeni lesi. Okizwa yabona. So sincedisane nje. Ukungezela kulokho kumfundisi ukuthi kumele sibe le bigger picture. Kwenza. Sikhulume ngokuthi singakhulekela izinto ezilapha ungala kuhambe kungani kubuhlungu basejele but uNkulunkulu ovuma sibe semumweni enjalo ule bigger picture so yingqondo edingwa yithi ukuthi sibe layo ukuthi uNkulunkulu kuyini afuna ukukuphelelisa ngathi endule njongo bani ngathi so singakhangela uJobe wagcina sithi ngiyakwazi ukuthi umhlengo ekucine uyabona is the bigger picture ukuthi itemporal life le ebuhlungu ayingeke ngizingikhuthise izinto eziyakumi phakathi so sidinga ukuthi sizwisise ukuthi ekuguleni uNkulunkulu ufuna ukusisindisa empilweni uNkulunkulu ufuna ukusisindisa so kumele sizwisise injongo kaNkulunkulu ngathi ngokusisindisa uNkulunkulu wantu ufuna ukusisindisa Kakhulu. Angiversity umsebenzi awuqalileyo Yes, uzawuqeda. asiphiwanga iprescription yakhona ukuthi uzahamba kanjani ngezindlela ungadlule kuguleni kwami ukuthi maforo aqinise right so mina kumele ukuthi ngivume ukuthi inkosi loba ngomlilo ngenze njani ngovuma thina uhlupho ukuthi nxa sokungumlilo sithi kungani sisitsha Kakhulu. Siyabonga. Sike sikhangele indaba ekuKolose lapha. Siya kuKolose ngo1 verse ngo3 siya ku8. Kulezithelo yini ekugcineni kwakho konke? Sihlobo zami, inkambo lesilayo. Sikho sikhona namhla siqinisane. Nxa sesiyangena kikho sibe ngabaqinile loba kunjani loba kungakhanyi uphethe intambo. uKolose ngo1 verse ngo3 siya ku8. Simbonga kokuphela uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu nxa silikhulekela ngoba sizwile ngokukholwa kwenu kuKristu Jesu la ngothando elithanda ngalo abangcwele bonke ukukholwa lothando okuvela ethembeni eligcinelwe lina ezulwini eselezwa ngalo elizwini leqiniso ivangeli eselifikile kini emhlabeni wonke ivangeli leli lithela izithelo njalo liyakhula njengalokhu elibelikwenza phakathi kwenu kusukela ngelanga elalizwa ngalo lawuqedisisa umusa kaNkulunkulu ngawo wonke amaqiniso awo lalifundiswa nguEpaphras oyinceku yakhe kanye lathi ethandekayo ongumfundisi othembekileyo kaKristu emele thina owasitshela njalo ngothando lwenu kumoya. Kakhulu. Nansi indaba la kuyini okuthathu esikuthola lapha uPaul akubongela uNkulunkulu. Ikhumbule sithe thina sikhangele indaba izizathu zokubonga lo mthandazo. Yikho singakho ngendlela uPaul asungula ngayo amabhuku la. Yes. Kuyini okuthathu akubongela uNkulunkulu la? Khangela okokuqala inkambo kaPaul lebandla leKolose ichiyene kule Philip. Right. Olese Philip ulibonile lisungula waphila phakathi kwabo. LeKolose abamazi. Right. Ukhuluma ebhalela abantu angakaza hlangane labo ubuso ngobuso. Now uphinda futhi afithizele okunye kwezinto azifithizele kwele bandla leSephilip. Ukhuluma ngendaba yokukholwa, akhulume ngethemba, akhulume ngothando. Ngoba uNkulunkulu asaze simbone. Right. Simamukela ngokukholwa bese simthanda bese siba lethemba elokuthi lokho asithembise khona ezwini lakhe uyakugcwalisa so abese kufithizela ke kubandelela ukuthi sinanzelela ukuthi uyambo uJames uyakhuluma ngakho futhi ukuthi kulezinto ezinhle uNkulunkulu izipho asiphezona esipheleliswa ngalokho asinike khona so uyakufithizela ukuthi asibe lethemba ngoba nxa singelathemba umuntu ongelathemba uyingozi ngoba
uNkulunkulu asihlangananga la kodwa hlangana la elizwini izithembiso sizithola elizwini so ngenze indlela nxa singelathemba thina ukuthi lokhu kuzacwaliseka ukukholwa kwethu akulasisekelo ngoba sibamba ethembeni ngokukholwa kakhulu. Yes, indaba yethemba sikholwe izihlobo ezithandekayo. Uyazi even ugula nxa kulolutho umuntu engamlahleli ithemba yihope. Umele ube lethemba ukuthi kunjani bakithi uza kulunga. Ikakhulu sikhangele uverse 5 kuqhubeka mhlobo wami. Bengifuna ukuthi ngicizelele kulokho okuthiwe ngumfowethu. Akula kukholwa okungeza lingekho ilizwi likaNkulunkulu leqiniso. Yikho esithi lapha ethembeni eligcinelwe lina ezulwini eselezwa ngalo elizwini leqiniso. So kulezinye inkolo lokunye okweyeme kwezinye izinto okungeyama ngelizwini likaNkulunkulu. Kodwa ukukholwa lokho umpostoli Paul akukhuluma ebandleni leKolose uthi kweyeme kugxile elizwini. Mhlobo okwenza ilizwi leli libe likaNkulunkulu sikubambe sikukholwe ukuthi lilamandla okudala umahluko empilweni yomuntu. Yikho umpostoli Paul nxa ibhala ngalo uthi liyaphila lisika nxa zonke njengenkemba ukuthi liyehlukanisa isono lomuntu. So ilizwi leli yisisithelo umpostoli Paul abonga ngalo ngokuthi abanengi balamukeli eselifikile kini uthi emhlabeni lonke lithela isithelo. Why? Ngoba abantu nxa belizwe ivangeli lichunyayelwa bayalamukela. Umoya oyingcwele usebenza ngaleli lizwi ukuguqula inhliziyo zabantu azithinte azitshengise indlela yokulunga okufanele abantu bahambe ngayo. So sibona uNkulunkulu isithelo salokho uNkulunkulu akujonge ngomuntu ngelizwi lakhe ukuthi ufuna ukuthi abisele isimilo sakhe emuntwini. Yifruit uNkulunkulu afuna ukuthi yenza. So uNkulunkulu uyasibisela kuphela ezilongo sigxilisa ukukholwa kwethu kulintando kaNkulunkulu eyiwela amandla ivini awukusiguqula sibe sesifanana laye. Kakhulu indaba yelizwi siphela esikhathini vela abantu ilizwi abantu bengasalibali. Kuthi iBhayibheli leli ungalibala leli liyawugcina ungekho esonweni. Isono futhi siyakwenza ukuthi ungahlali uselizwini leli. So isikhathi esiphila kiso inkolo eziningi azigxilanga futhi ngathi elizwini. So esikukhuthaza indaba yelizwi yilo kuphela futhi elizakwenza ukuthi kuthele izithelo. Yalo Satan uyakwazi ukuthi aluba sibali ilizwi kuyini okuzakwenzakala ezimpilweni zethu. So uzama ngazo zonke izindlela ukuthi siphatheke kakhulu sibe busy. Siswele solesikhathi sokuthi sibale ilizwi. Sengathi umlimo kubabukela abaleli angasiphathisa ekuthini asiwisele lo mduli uSathane awufake phakathi kwethu wenza singathandi ilizwi. Yes. Leyo mfundisi ikakhulu kuverse ngo5 indaba yethemba ihlanganise lalokho ufuna ukukutsho la uthi uzwisisani ngendaba yethemba ikakhulu kumuntu manqamu ukuthi wena ngempilo yakho ungafanelanga indaba lethemba ukuthi sithenjisiwe ngale isiqinisa njani nxa singena ekuthwaleni inzima khathesi la. Siyabonga mafolo balela wabukela bafowethu lapha. uPaul uthena zintathu izinto ezimqoka ezigcina isiKristu sethu sizaphumela ekugcina nxa uJesu esiza engasithola sibambelele ukuthi sibe lokukholwa sibe lokuthemba sibe lothando. Now abantu abathi bona ilizwi alisasebenzi uyazibuza ukuthi khathi bakuthatha ngoba uPaul uthena khathi bazakholwa njani bengezwanga. Ngoba ungeke ube lokholo ungezwanga omele ukukholwa. Lothando lufundela izwini. So uNkulunkulu ufuna ukuthi asitshengise uSathane uliqili balela babukeli ufuna ukuthi sigcibele iBhayibheli bese sina siphila ngomoya. Umoya umegcekeni umoya ugxilela izwini. Ngoba uNkulunkulu uJesu ehambe ezweni wathi ngizalitshela umoya oyalithukamela konke ngalilaya khona. So indaba yokuba lilizwi imqoka ngicela ukukhuthaza balela babukeli indaba yefoni ayimbi kodwa sike nisifake phansi sibe lesikhathi sokuba lilizwi. Ngoba ilizwi yile elizasinika ukukholwa
ukukholwa ngaso silakho silothando lukaJesu simkholwayo siza kuyafakaza singeke sihlale phansi so indaba le ukuqhakatheka kwayo yikwamukela ilizwi silikholwe ukuthi ngelikaNkulunkulu bese sihlala silitaticha anti siyahlanyela izihlahla emakhaya ethu siyahlanyela uyafida ukuze kube lezithelo umuntu isithelo esifidwa lilizwi ukuze abe lezithelo zokulunga nxa ungafidanga awungeke kube lezithelo zokulunga so iningi lethu si malnourished sisacile ngoba asidlanga ilizwi izihlobo ezithathu inkuthazo ekhona esilethela uMpaul asidleni ilizwi kuzasihambela kahle njalo ungakadluli khonapho uAbraham engela kukholwa wayengasoka emnikelo uIsaac right kwathatha ukukholwa ukuthi kumsindo yonke ekhona azi ukuthi abe lesiqiniselo ukuthi leli lizwe engilizwileyo wayelazi uNkulunkulu nxa isekhuluma ngoba Moses prophet uthi uSathane wabuya wathi uNkulunkulu uthi ungabulali uNkulunkulu uzathi uyebulala njani kodwa ilizwi ayelizwile akazange lithandabuza then bese siba lombuzo ukuthi kambe mina nxa izulu likhuluma ngiyalizwa yini kumbe ngizwe imisindo nje engaqedakaliyo madoda umlimi angana angasiza kakhulu siyabonga ukuraise indaba leyo uverse ngu9 usiya ku12 kuKolose ngu1 lapha ithi ngenxa yalokhu kusukela mhla sisizwa ngani kasizange siyekele ukulikhulekela sicela uNkulunkulu ukuba aligcwalise ngokwazi intando yakhe ngakho konke ukuhlakanipha komoya kanye lokuqedisisa sikhuleka ukuba liphile impilo efanele inkosi lokuba liyithokozise ngezindlela zonke lithele izithelo kuyo yonke imisebenzi emihle ukwazi kwenu uNkulunkulu kukhule liqiniswa ngamandla wonke mayelana lamandla akhe amangalisayo ukuze libe lokubekezela kanye lesineke esikhulu ukuthi njalo ngokuthokoza limbonge uyise owalenza lafanela ukuhlanganyela elifeni labangcwele embusweni wokukhanya kakhulu kule ndaba eziqhathekile lapha zicelo bani ezicacileyo ezilethwa nguPaul ngomthandazo sifuna ukugxila ikakhulu kundaba yentando kaBaba yiphi uyazi njani intando kaBaba yebo kubuyela kimi ekukhulekeni kukaJesu nxa kuthiwa amandla omthandazo uJesu yena ngokwakho umsindisi wethu nxa ekhule ukuthi baba inkomjulo kayedluli right kodwa ke kungabe ngentando yami kodwa eyakho so kuyabuyela ukuthi intando kaBaba yililizwi lana elalotshwa ngomuno wakhe kunjani nxa singayamukela uPaul uyakhuleka lapho ukhulekela izinto ezintathu lapho uthina ngikhulekela ukuthi ligcwale ngolwazi lentando kaBaba nxa lingaba lentando kaBaba lizakwenza lokhu uNkulunkulu akutshoyo ngoba lizaba lokudlelana laye ngenxa yelizwi leli eliyintando kaBaba okwesibili ukuthi lihambe ngendlela uNkulunkulu afuna lihambe ngayo the manner of the Lord ukuthi nxa umlimi ethe uhanjwa ngalendlela ungabe lamabatha yena evezile abesithi kuJohn 14 verse yimi indlela uJesu so kuthi ukuthi indlela yakho na nguJesu lo esifunda ngapelizwini okunye ukukhuleka ukuthi ngifisa ukuthi lenze konke okulungileyo ngenxa yolwazi bese siba lezithelo ezinhle ezakomoya mina ngifunda kakhulu abalelo abukeli ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuthi siyamukele intando yakhe okulilizwi bese siphila uJohn 7 verse 17 lapha uletha linyilizwi uthi nxa umuntu efisa ukwenza intando kaBaba right uzakwazi uNkulunkulu akufunayo ukuthi yikuphamela kwenze futhi uza kumuzwa nxa ekhuluma so umuntu ophila ngentando kaBaba ngeke athi umlimi kamuzwa uNkulunkulu ungaba ilizwi lithi gcina usuku lweSabatha ngeke uthi nakwadlula wena nxa usazala ulenda intando kaBaba angathi afile abazilutho ngeke uyebiza futhi afileyo so ungabona usuphambana lokubhaliweyo intando kaBaba awukabiyazi ngabungakabiyazi alright nxa ukhuluma so ngilombuzo ukuthi ngiza ne-time comment but umfundisi ukhulume into ngacabanga ukuthi umpostoli Paul galani angikwazi ngimcabango wami ukuthi akakhathazekanga kakhulu ngokuthi ibandla selinganani ngamanani alright kodwa le ndaba lokuthi bona babamukela uJesu bayamzwisisa ngalahle quality
ukuthi ngabe even lathi kusinika i-challenge njengebandla ukuthi anti ivangeli lithe sihambe siyefundisa abantu siyekwenza abafundi singenza abafundi abavumayo sibabhabhathize singababhabhathiza sesibafundisa konke uNkulunkulu asila khona so umpostoli Paul senze saphakamisa izandla savuma ukuthi ngizachitha amathuba mfundi ilizwi ngizasekela ivangeli but abantu abatsha abangenele ukukholweni siyabalandelela yini njengendoda leyi ukuthi sibone ukuthi for sure into kaNkulunkulu lebayibamba ingabaphunyuki bafunda ilizwi basebehamba ngalokho uNkulunkulu akukhangele yakwazi ukuthi esilakho mnenjali ukubona ukuthi abantu nxa sebengenile asisabanechi kasisabakhulisi kasibondli sesisekela usathana abachaye ngeziphepho abanye bazibachiye kumbe bebebecheba bebuyela empilweni yabo endala kodwa uthi lapha bemfusa ukuthi lingafunda intando kaMlimo libe selihamba ngendlela uNkulunkulu ayilayele so ngibona kuyi-challenge kithi njengabazalwane esisemsebenzini okubizela abantu kuKristu bengavele bafike ayisikho kuphela komsebenzi in fact ikho qala kwawo ukuthi sibone ukuthi bayakhule kumazini uNkulunkulu ukuze babe ngabantu abafanana lo Jesu kakhulu isisindo sethu isisindo somKristu sisekuthi udle ilizwi okungakanani right sibonakala nini aluba kusiza isiphepho aluba ngezindlela umpostoli Paulo akhathazeka nje umfowethu esitsho ukuthi ibandla kalidle ngoba kulesiphepho esibuyayo phambili kwenzela ukuthi nxa sokufika isiphepho angisoke ngiphonga ukuthathwa ngumoya ngoba ngiyabe ngimazi lowe ngimkholiweyo ukuthi akangithembisanga ukuthi indlela izaba butshelezi uthe khula uJohn 17 ukuthi baba kangikhulekele ukuthi ubasuse ezweni kodwa ukuthi balondoloze ubavikele komo so ngezindlela kudingeka ukuthi aluba singalidla ilizwi uSamuel 19 verse 105 uthi izwi lakho liyisibani ezinyaweni zami right lokukhanya endleleni yami nxa ngingalibali lizangikhanyisela njani nxa ngingalibali ngizayibona njani indlela so ngwenye nxa nguzwa kahle ngikhumbula kwalo ngama baby card lokhwana okubona kule graph nje so ukuthi umntwana akhule njani so uthi iningi lethu sikhamba siphansi la ngaphansi komzimba omunye uthekhuluma uthi iningi lethu sigugele church kasikhuleli echurch madoda umlimi angana ngasisiza isihlobo zami umuntu nxa engakubuza khathesi ukuthi intando kaBaba siyazi njani wazi njani ukuthi uNkulunkulu nguyokuthungamelayo ukuthi hamba ngalindlela singamphendula ngayiphi indlela engxenye singaka ungwenya uthinta indaba yokufunda ilizwi yiyo singayazi intando kaNkulunkulu so nxa impilo yami ihambelana lokuselizwini ngiyakwazi uNkulunkulu uyanithungamela umlobi lapho beveza indlela ezingu4 uthinte ilizwi ukuthi yilo elisambulela intando kaNkulunkulu wasethinta ke umoya wokuprofeta ophiwe ibandla lensali ngengwalo zika Ellen G. White okhanyisa kakhulu ukuqiniso lona leli uNkulunkulu asambulele lona okwesi3 sinikwe imumo yempilo kumbe lapho uNkulunkulu esihamba la esibona esenza izinto sibe sesisazi ukuthi la uNkulunkulu osebenzayo ukade okwesine silethelwe umoya oyingcwele ethungamela izimpilo zethu sisizwa ekhuluma ezindlebeni zethu esithi nansi indlela hamba ngayo uyawukuzwe mfundisi ukuthi uyathi uhamba ukhulekile sibili uconnect ukuze sibili ukuthi hayi ungakubhodi ngapha hayi hamba ngapha kumbe hayi lokhu ungakubambi lokhu ungakwenza kumbe hayi khathesi yenza lokho so nxa sihlezi mhlobo kuNkulunkulu siconnectile uyayibona indlela inokhaphila ngayo yiyo indlela inhliziyo zethu zivulekile ukuthi anytime sikhuluma lo uNkulunkulu la ukhuluma lathi khonokho kuzenza ilizwi lakhe silizwe elithungamela alright ngiyalizwa yes bendoyisa sincedise kakhulu umuntu ezikhambi amazwi akhanya manengi sesiphila kusizukulwane esithi sithunganyelwa ngumoya so we need that balance mana kumele ulethe ukuthi ikakhulu ngumoya uphi wonke umuntu beyothi ngithunganyelwa ngumoya umoya usitshela ukuthi senze lokho angithi phela sikuhlanganiselana kuhlanganiswa lelizwi
umoya usokuphambanele lizwi ikho likutshoyo yini uthi hlolani imimoya ngoba imoya eminingi ithunyele ezweni ngezindlela kusivezela obala ukuthi asuye moya kamlimi kuphela esizahlangana ekhuluma kulesitha laso sizakhuluma sezizimangaliso ezizadukisa aluba iBhayibheli lithi aluba kungenzeka ngithola kanjani labakhethiwe so ngezindlela kudingana ukuthi silobuxhumana loThixo. Alright. Sixhumana la njani simazi njani sibuyela futhi elizweni siyabonga kakhulu kumele ukuthi umoya angaphikisani lelizwe kakhulu mfundisi Dube nansi indaba elethwayo umoya angaphikisani lelizwe singayigoqa ngayiphi indlela indaba esingayo lo moya wesiprophet lo esuthintileyo ikakhulu siphetha kule ndaba endoyisa ukuthi sizwe ukuthi uthini kulende uIsaya 8 qalise kuvesi 19 lapha 20 ukhuluma ngokuthi kuwo umoya nxa bengakhulumi ngakoleli lizwi leli abasibo bami so ngifisa ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu laba ke sifunde ukuthi phakathi kwemajele esikuwo lezinhlupho singaphumeli izwini likaNkulunkulu sizihambi yebo kulomhlaba asidluleni kuko konke siphethe ilizwi intando kaBaba uzaphelelisa le intando yakhe esindise nxa isesiza uJesu Kristu uzayiphelelisa oyiphelelisaayo ngubaba Ngwenya uthi lapha aluba singanikela izindlela zethu kuye yena uza kuthungamela amanyathelo ethu so asinikele nini izindlela zethu nxa ukuthi mhlawumbe ngithatha uhambo angilunikele kuNkulunkulu uNkulunkulu uza ngithungamela ukuthi ngihambe njani uNkulunkulu ngiyolayayo ngiyosithungamelayo ukuthi sihambe njani sihlobo esithandekayo uNkulunkulu esingaye namhlanje nguye osikhuthazayo ukuthi sihlale semthandazweni sihlale singababongayo umoya omuhle kungakhathalekile ukuthi ukusimo esinjani asikhulekeni kukuhle kukubi ngifelwe ngisemtshadweni asibeni ngabantu abasemtha sibonge konke sitsho ukuthi bekungaba buhlungu bekungaba wesi kulalokho enjani engikho mhlobo wami ngizacela uyigoqela indaba ubusisivalela ngomthandazo siyabonga babukeli labalaleli asikhulekeleni umoya uNkulunkulu awupha umpostoli Paul umoya okubona icebo likaNkulunkulu ngendlela kaNkulunkulu so singaba le bigger picture sonke kuzasincedisa ukuthi lapho esidlula khona sizwisise ukuthi injongo kaNkulunkulu ngenkambo yethu iyini bese siqiniselela izinto ezingabonwa ngamehlo singakhangeli izinto ezibonwayo ngoba lezi ezibonwayo zizadlula zingasivimbeli ukuyathokoza embusweni ophakade kasicimezeni sibe lomthandazo Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini sithanda ukukubonga ngasona lesi sifundo siyakhuleka ukuthi umoya owunike abahambe phambi kwethu njengabo Paul usinike wona ikakhulu ensukwini zokuphela siyakudinga kangaka ukuthi uthungamele izimpilo zethu siphila elakeni olumangalisayo enhluphekweni esidlula kizo sidinga ukuzwa ivoice kamoya oyingcwele isikhuthaza ukuthi siqhubeke ngohambo sinika amehlo abona izinto ezingabonwayo ngamehlo physical usinika amehlo okukholwa abone kuphetheni ngangale sesisamukeliswa imqhele sesinqobile sisize thina esikhulume sona okhuluma isifundo ngathi labalizwa ilizwi leli siqinise endaweni ezithiyene usinqobele ekugcineni sibe khona ebukhosini ngoJesu siyabonga amen amen